Že vy jste vydal to trestní oznámení, tak předpokládám, že v rámci toho oznámení to bude ten státní zástupce šetřit. Ale vidím, že ja v trestnom oznámení nemám v rukách. Ja nerozhodujem o podaní trestného. Ale už prebehlo civilné konanie, ktoré sa skončilo tak, že súd má práva. Ja som vlastne pochopil celé, ako sa prevádza majetky v Českej republike, ako sa robí okolo toho humbug, lebo prečo vy udáte, že bol nadané a potom zapísite o 7 dní, že s spätnou platnosťou. V tom čase tých 7 dní obehuje okolo toho celé mrak podnikania. Čo to znamená neoficiálne záver? Však pre mňa je len toto dôležité. Prečo ja sa mám starať o to, že niekto mi zvoní, že vraj tam mám základ a ponúka mi peniaze? To sa nestarajte. No starám sa, lebo policia mi povie, že to je normálne. Jo, jako ano, když vás někdo takhle oslovuje a vy s tím nesouhlasíte, no ja som to oznámil na policii. Proti tomu můžete protestovat, že jo? No, ja prišiel som na policiu, policajt vytrhol z ruky mojej manželke ten lístok a zavolal on. Tomu vydieračovi. To je akože normálne? Nevím, proč mu volal, jo? No, zrejme potreboval zariadiť, aby sme pozreli, aby sa niečo spravodlivilo. Nevím, co by... No dobre, ja som to... Jo, ale jako... Nebudem vás zdržiavať, čiže pán štátny prokurátor vám nedal príkaz, že nesmiete zapísať. Neviem o ňom. Dobre, čiže absolútne nič tu nie je od štátneho zástupcu. Lebo my sme ho poprosili, nech dá nejaký spôsob, že by sa nenakladalo do rozhodne o trestnom oznámení. Já to ještě můžu prověřit. No, jo, ale myslím si, že pokud to nepodal zrovna dneska ráno, to by tady ještě ta plomba nebyla, se zpracovávalo, tak to nepodal, jo. No, to som si vedel, ja som nič netreba vedieť. A ja čítať nebudem a chodiť nebudem, pretože manipuluje sa so datovou schránkou, to už mám overené. Kým to nebude mať Zuckerberg, ja česká datová schránka nezaujíma. Moja adresa je v Londýne. Vážený páne, nič nerobím, 10 rokov chodím zachraňovať ten byt. Vymyslené exekúcie, nemáte predstavu, jak s nami jedna centra AS? Prežil som Ameriku, v Londýne žijem, v Rusku sa ma nedotkli policajti, v Čechách už 3-krát ma napadli policajti. A včera som bol na jednom filme John Lennon, a choďte pozrieť, dosť dobrý film, je tam ten Ginsberg. Jo. Tak toho zbili na Bartolomejskej. Jedine tam, bol 4, a vám hovorím, 4 napísal poznámky, 4 knihy vyšli, 5, čo bola Čechy, není, a na Bartolomejskej. Tak on tady byl v roce 60, tuším 8 nebo 7. A viete, čo robil? Teraz chodte si povedať, viete, čo robil John Lennon? Nahrával si nahrávky, celý film je urobený z toho, aby mal nahrávku, čo nepovedal. Trvá to 4 členky. Áno, a nahrával si a všetko si nahrával, z toho vznikol film. No ale dneska justícia už vyhrala, pretože je umelá inteligencia a justícia povie, všetko je umelé. Takhle. Myslím, že záznamy se dají ještě stále posoudit, jestli jsou autentický. Vím, že to rozebírali kdysi, že se stříhat záznam dovede každej, ale na druhou stranu je to poznat ešte pořád. No zatiaľ, ale tak práve preto je to, čo robil aj ten Lennon, presne to isté, že musíte mať svoj záznam a potom sa dá porovnať. Jo. No, ale všade na vás volajú policiu, keď robíte si svoj záznam. A teď si to vemte, chudák John Lennon, stejne mu to nebolo nic platný. Bolo, prečo však? Jak to? Jak? No. Ale až o 4 roky ho zabili. Blázen si po nej prišiel. Neprišiel, ho nechali. Atentáty sa robia tak, že sa nechajú urobiť. Ale to som chcel povedať, že s tým Lennonom. Vidím, že dá sa z vami. Kam zavolal Lennon? Že zrušili ten rozsudok tomu chlapovi, tomu Sinclairovi. Čo? Neviem. No jak, zaspieval pesničku John Lennon a o 2 dní prepustili Sinclaira. Bol odsúdený na 10 rokov a prepustili ho o 2 dní na to, jak John Lennon zaspieval pesničku na tom veľkom koncerte, ho prepustili. To neviem. No skúste sa zamyslieť, kam zavolal? Ktoré telefónne číslo zavolal? Do Bieleho domu. No nie, choďte, pozrite si ho. Ktoré číslo? Niekto zobral a niekto prikázal prepustiť Sinclaira a ten sudca mal povedať, však on bol odsúdený podľa zákona. Tak platí zákon v Amerike, alebo nie? No komu volal?
No, tak to je taká hlavná otázka. Myslím, že se budu muset jít podívat do kina. No, film nie je až tak, ale je práve založený, to je zaujímavé na tých rozhovoroch. Je založený. No a teraz, keď bola tá bitka toho Trumpa s tým Zelenským, to je víťazstvo justície. Všetko už povedia, všetko ste si sám nahrali. Všetko ste si urobili. Odpadol kameň všetkým. Lebo ja mám o tomto všetko nahrávky. Ja mám celé zdokumentovaných 7 rokov. Ja ich zverejním, aby študenti študovali, ako to je. Pretože som celý čas nemal advokáta. Advokát je na to, aby maskoval, čo robí súd. Podľa toho, jak který. No, preto sa vás pýtam, komu zavolal John Lennon? No tak asi nějakému nezávislému. Nikomu nevolal. Ne? No, a kto prepustil toho Johna Sinclaira? Veď sa nikto nepýta, celý svet sa nepýta. A jak to, že dostal 7 rokov, nevedel dostať zelenú kartu a zrazu dostal? A ten úradník to rozhodol. Predtým to nejak zle čítal ten úradník. No, takže vy mi hovoríte... Nějaký příkaz tam asi byl, no. Tak platí zákon v Amerike, alebo neplatí? V každém státě platí zákony. Ja sa obávam takto, by som bol nerad, keby toto tak skončilo, pretože som aj prišiel zaujímavý, chcel som vás vidieť. Čiže to je vlastne už spôsob jednania pána Valentu, hej? Pán Valenta, mohli dať tú exekúciu do New Yorku. Valenta pouze nařídil, pokud vidím... A čo tam je, že je to ukryté v Olomouci? Pan Valenta nařídil pouze ty exekuce a nařídil exekuční příkaz. A prečo sa teraz nekoná? Exekučního příkazu k prodeji nemovitostí provádí někdo jiný. To provádí ten dražebník, protože se to prodává v dražbě. No a to už bolo predané, alebo nebolo? Ale kdo to byl, to já nevím, to bych se... Čiže ten pán teraz chodí... To bychom museli zapátrat asi u všech těch, kteří ty exekuce nebo to je... Dobre, čiže ten pán teraz pobehuje po Českej republike a je majiteľ, len to ešte netreba zaregistrovať u vás, tak mám rozumieť, hej? Pokud to proběhlo. No, tak asi nevím, kde ja mám zistiť, či to proběhlo? Vám tvrdí někdo, že už to je prodaný, že jo? Nie, netvrdí, ten mi tvrdil to za dverami, čo prišiel ma výraz, že vraj neplatíme poplatky. Poplatky platíme. Rozmýšľal som, mohli vyrobiť z neplatenia poplatku 200 000? Nemohli. Čiže nemôže byť exekúcia na byt. Exekúcia na byt môže byť na 200 000. No, hrajte se, poplatky. Příspěvky do fondu oprav, když máte SVJ, tak to je kolikrát 10 000, takže rok 12. Ale nemám také dlžoby, nevím o tom. Ten pán... Tak zase, to musíte prokázat někde u soudu. Však nemám dlžoby. Jak mohol dať exekúciu na byt? Nemá dôvod exekúciu na byt. Exekutor dostane žádost k provedení exekuce, pokud zjistí... Od súdu. Ano. A někdo musí zjistit, že tam ten dluh je. No není, lebo není platný rozsudok. Takže u soudu jedině se můžete bránit. A prečo? Proti tomu, že ten dluh... Není platný rozsudok. No. Jak môže vykonávať exekúciu bytu, keď není platný rozsudok? No asi je. Není. No. Prebieha konanie. Poďte so mnou na súd, tam je konanie prebieha. Jak môže prebiehajúcom konanie? Dobře, tak v tom případě SVJ přišlo přímo za ním. Hovoria, že nie. Oni hovoria, že mu nedali plnú moc. No, někde musí být žádost o to, aby se ty peníze po vás vymáhaly. No a oni tvrdí všetci, že nie. Nevím. Každopádně pan exekutor soudní poslal jakousi listinu, já se podívám. 6093. A tento spis ja môžem vidieť kedy? Kde? Toto všetko, čo tam je poposielané od neho. Kto si to môže pozrieť a kde? Prosím? Kto si môže toto pozrieť, ten spis, čo tam je, všetky tie veci? Spisy se nevedou, je to elektronický. Jestli chcete... Zatiaľ nie, ešte, bo nechcem zaťažovať majiteľa. Jestli chcete ten exekuční příkaz, jo, tak to je ve sbírce listin a ze sbírky listin můžete dostat téměř cokoliv po prokázání totožnosti. Pokud o to máte zájem, zatiaľ, bo není platný rozsudok. Tak na to máte 4 hodiny necelý, protože máme otevřenou. Nie, ja som len chcel vedieť, ale je to tam, jo. Nie je to nič tu na štátneho zástupcu, tu nie je nič, hej? Vydržte vteřinu, já vám řeknu, co se tam psalo, ale bude to per huba, protože
kolik jsem to říkal, 60, 93, 2024. Takže 60, 93, 24, řízení ukončeno, zvolení. A pán policajt kričal na nás, že príde exekútor. Prečo chodí exekútor, keď je predaná nemovitosť úspešne? Čo má robiť s tým exekútorom? Už nič, nie? Těžko říct. No skúste, vy ste skúsení. Boli ste na povedať, príde exekútor k vám, príde. Tak už je predané, tak majiteľ má prísť. Na čo exekútor tam už chodí? Príde k vám, prídete na políciu, každý policajt poplače, že on tiež má. No on je reklama pre exekútorov. On tiež mal s exekútorom, aký to je problém, jak to sa nedá riešiť, jak to je strašné. Moje manželke hovoria, manžel vám narobil dlhy. Manželko, ja neviem o to, že mi narobil dlhy. Ja som nejaké dlhy nenarobil, oni ich vyrobili. Oni ich vymysleli. No, lebo... Abych si měl to zbej, abych nezmačkl něco jiného. No dobre, aby ste vám nerobil viacej práce. Čiže zatiaľ to je všetko na vôli toho pána akciová spoločnosť, čo kúpila byt, hej, on sa nevedel dočkať, nechal nám lístok, hello, pozdravil, tak môže prísť, môže si prísť prevzať byt. No nie, to je sranda aj na plač. V katastru prozatím k žádné změně nedochází. A keď dojde, mám na to 20 dní napadnúť, hej? No to pozor, to platí u vkladových řízení. No a tedy môžem dať 20 dní. Pokud by to přišlo vkladem, ano, ale musíte se bránit. No však to prvě hovorím. Pokud nám přijde jenom zápis Z, to je záznamové řízení nebo poznámka, proti tomu se neubráníte, tam pouze úřad kontroluje... Čo to je Z? Jaký zápis? Kde mu k tomu urobí zápis? No to sa pýtam. No, například na základě toho exekučního příkazu. A prečo mu to nedá? Pán Valenta, majiteľovi novému. To Z-ko. Prečo mu ho nedá? Prečo nechodí? Už je 2 mesiace. Ale to já nevím. No vy ste skúsenejší. To já nevím. Já fakt ani nemůžu tušit. Však máte s tým skúsenosti. Nařízení toho prodeje, jestli už to proběhlo. To já nevím. A kde to ja môžem zistiť? Čiže aký je rozdiel medzi Z-kom a medzi čím? Kto môže urobiť Z? Vklad je změna právních No a Z-ko je čo? Z je například zápis poznámky, upozornění, nebo Z-kem se zapisuje změna práva hospodařit. To je jenom ale u státu. Jo, když ministerstvo... Čiže on Z-ko nemôže meniť právnym subjektom. Z-ko mení to, môže len vkladom. A vklad ja môžem napadnúť, hej? No můžete, jo, no. Ale nevím, jestli to bude co platný, když tam bude vykonatelný nějaký rozhodnutí nebo usnesení. Nie, však pokračuje, jednanie pokračuje. Jo, ale vemte tu dražbu. Pokud ta dražba proběhla, příklepem vlastně nabývá ten nabyvatel. Jo? No. A když ten dražebník to potvrdí, tak my se tomu neubráníme. Viem, ale v dražbe bolo uvedené, že neplatíme poplatky. Tam je uvedený do omylu ten, ktorý kupoval byt. Lebo on kupoval nie od chudáka, ktorý neplatí na toto, ale na základe falošného, na ktorý je trest. Čiže ono klamal toho... Víte se, já si myslím, že možná i trochu tušej, že jste to trestní oznámení podal. No však som to podal, ale som oznámil iba vám, lebo ja hovorím, ja nekomunikujem s mafiánmi. To je zásada. Možná, že už ten státní zástupce, který to někde zadal to vyšetřování. By to bolo najprv tu u pána Cvigerhofa, potom to dali pánu. Možná, že už oslovil ty druhé strany a ty tušej. No ja len z praktického hľadiska nechcem zatiaľ dceru svoju vyrušovať. Keď chcú, potom budú mať slovo medzinárodný súd, lebo majiteľom bytu je moja dcera, ona má právnika francúzskeho. Nekúpil ten majiteľ od nejakého chudačika, ktorý nemá na zaplatenie peňazí, kúpil byt, ktorý majú v rukách právničky dve. Tak ja by som im poradil, aby ruky preč dali od toho. Tak jo. Hej? Neberte to ako ani vyhražanie. Zatiaľ ich ani nebudem. Čiže my sme len chceli si, že keď tam bude ten vklad, tak máme 20 dní na to napadnúť. Tak až to tam bude, to uvidíte... No to môžem sledovať na internete, hej? Přesně tak, nahlížení do katastru. Dobre. Jo? Dobre, teším vás. Já vás stejně doprovodím. Poďte.
Abyste nám nezabloudil. Nie, ne, ono je to jednoduchý tady celkem. Ale to víte, ty prostory jsou uzavřený. Máme tady režim. Ale pán Hulka ešte, no a rozsudok znie, viete ako znie rozsudok? Na základe plnej moci z úplne iný dátum, tá súdkyňa zrejme čakala, že nikdy to v živote nesplní ten zákon, tak dala tam iný meno, iná plná moc, plnú moc nikdy v živote nevidel, na to poskladala, nikto nikoho nevypočul, pojednávanie neprebehlo. Naštěstí máme soustav odvolacích soudů, tak já si myslím, že všechno se dá jako napadnout v odvolacím řízení a v nejhorším případě někde u nějakého vrchního soudu. Já se s vámi tedy rozloučím. Dobre, tak se vám potešili, takže on tam nič nedostavil, on nekonal, hej? Čiže Valenta nekonal. Ne, nemáme tam nic. Dobre, čiže mne stačí pozerať, ja nebudem na jeho odkazy reagovať, mne stačí pozerať do list vlastníctva a mám 20 dní podať. Přesně tak a ono by vám mělo přijít a zase říkáte, že vám nefunguje datovka. Nie, oni zablokovali datovku, to bolo ešte prvné. Neviem, akým štýlom zablokovali datovku, ja som sa nedel 2 mesiace, ani tam ani nechodím už. Moja adresa je v Lomine. Tak ještě jinak, vy si můžete zřídit službu sledování změn, pokud je nemáte zařízenou. A to je v okamžiku, kdy k nemovitosti, ke které jste napsaný, přijde nějaká změna, tak se vám to oznámí. Možnost je buď datovky nebo na mobil. Nie, budeme pozerať na ten internet. Tam by malo byť všetko na internete. Vklad. Iné nechcem, lebo nechcem sa rozčulovať a nesledovať. Ďakujem. Tak se mějte pěkně, Na shledanou. Kabina jede dolů. Přízemí. Yeah.